ang lisod kayong ayohon nga sakit sa unang panahon kanig yung leprosy. Gamay pa gani kong bata, hadlokon ming mama kay mga ligo mamigsapa, ingos mama kadto ra bang sanlahon nga among igagaw sa una, diha gyud to namatay anang sapaa. Hala, mataptan gimugsan la. Hadlok na dinong kay ming maligo dito sa linaw. Kay ingnon man nga diha kuno to namatay, nya naa pa kuno tong kagaw, nya mangatol kay namong lawas ighuman na mo kaligo. Hala, sanla na ni ron. Ana. Pero karon dili naman na siya problema ang leprosy na may tambal. Sa una sad mga late 1920s tinga mga 1800s lisod sa kay na ayohon ang kanang tuberculosis mao to si Saint Therese of the Child Jesus namatay gito tungod sa TB. Pero karon ana naman ay tambal unsa may lisod-lisod ayohon ron nga sakit. AIDS murag na naman say tambal tingaling AIDS, no? Di pa lang kayo kompleto. Ang ato sang COVID-19, ana naman say tambal, ana, no? So ang kining mga sakit sa atong lawas dali ra gyud kaing ayohon. Ang lisod ayohon kanig yung sakit sa kalag. Lingi ay mong tupad. Ing naunsa roy sakit nimo lawas o kalag? Klaro kayo. Kanang wa mulingi mga masakito nagkalag. Bitaw daghan man kay wa mulingi. Unsa man ang sakita? Sala. Nya unsa mang salaa? 7 man na ka capital sins. Pride kanang nag-una. Unsa man ang pride? Kana bang di ta motuo og sugoon og pari or sa atong superior or sa atong isig katawo. Kana bang mo insist kas imong gusto, ingnon kas asirit diri lingkod, ngita gyud kag imong lingkuranan. Ana ba? Sulingahan pa nimo pakapinan pa nimo sulingas imong mata ang asirit or ang asir ning buot na asam lingkod mo te buot ri. Minsan mo ra ba nay pagbuot ti pader, utro sa naparian na. Mura tag batag way buot diri. Ana. Mao na sila gitawag og pride. Ang Ginoo sad sayon kay niya ayohon kanang sakit sa lawas, hikapon ra na niya, ayo dayon, isulti ra na niya, ayo dayon. Pero kanang sakit sa kalag, di makaayo ang Ginoo ana. Natagaan tala mog sample kanini ang ato ron dinhing masakiton nga sanlahon niya sa ebanghelyo. Pag-ingon niya, kung buot ka Lord, makaayo ka nako. Iyong Ginoo, buot ko, maayo ka. Hikap ra niya, nya sulti. Ayo dayon. Pero pag-ingon ni Hesus, ayaw gyud panabi ha. Lakaw ngadtos pari. Nya sunda og unsay isultis pari kay matud pas unang pagbasa sa ilang kultura sa unas mga Hudiyo, ang pari powerful kayo. Mauray maka-declare kung limpyo ba ka o hugaw. Ang pari ra gyud. Si Kristo ni sunod sa dana, ingon siya, ayaw sag panabi, adto usas pari, nya sunda og unsay iyang ipabuhat aron mapamatud-an nga limpyo na ka. Unsa may gibuhat sa sanlahon? Oy, wa maminaw, parihas ninyo. Di maminaw. Ni dritso hinog panabi gyud maayo hangtod na hinuon si Hesus na apektuhan din a hinuon kapasaya-saya og sod sa lungsod kay naabay na naglagot niyang mga leaders diningon din nangayo na sad hay man kay patyo na natong animal nagtago-tago na hinuon si Hesus dito. Ikaduhang lingi sa imong tupad, ang di mo lingi sanlahon. Ingna siya, musunod juga nang giingong father nga mamalit ang slot. Ingna ka na. Lingi abay na musunod yung kaana nga ingnon tas pari nga mamalit og slot. Nadagan kayo wa mo lingi mga sanlahon. Sanlahon og kalag. Hasta sang pari, sanlahon og kalag. Hay may mas hugaw, sanlahon og kalag o sanlahon og lawas?
Ang kana ko nung sanlahon og lawas, matod pas unang pagbasa, magtabon ko na iyang buhok, iya idunghay, niya uman, tagas mo silang buhok sa una, babaeng laki, idunghay, itago sa naong, niya taptapan ng iyang naong, niya musinggit siya, hugaw ko, niya adto siya sa layo. Ngilo kayo, no? Mura kang ma-rejected, pero sa tinudan ay, mas hugaw pa ang sanlahon o kalag. Maigo ka ng 7 capital sins, bisag hain ana. Unsa man ang 7 capital sins? Di ba? Ang ako anang abbreviation, paligas. Kaya kanang sala man gud paligasan lang ta ana. Oh, pare, magrosaryo, agian og mubo kay short, nya puti kayo. Paligasan lang ba? Ang misa ko dire, niya na imuso diya magbiniskirt, niya na pagidlingkod anang kilid mo, tinambid pag yun. Ana din pa, paligasan lang pare. Amo na, paligas. Sabi niya paligas. Ang P, pride or garbo. Ang A, anger or kasuko. Niya ang L, lust or kaulag. Ang E, envy or kasina. Ang G, gluttony or pagpatuyang og kaon or inom. Niya ang A, avarice, ang kahakog, kada magsigpangangkon nga iya gyud. Niya ang S, sloth, ang pagkatapulan. Ug maigo ka ani, hugaw kay ka. Kanang tao nga maigo anang lust, kanang kaulag, bisag pari pa, hugaw na kay na tanawon. Pananglitan ron ha, sample ning ako. Mahibaw mo nga naana di ay tulo ka buok diha sa atong asherits nga mga batanon kaayo nga akong gipabuntisan. Nya mo misa dayon ko dire. Unsay inyong isulti inig-sod ninyo? Hala, nasa ning paring animal. Nya ang imo pag yung pag-umangkon akong na gitirahan. Wa na intaw ni Simba kay dako nag-egtiyan sige say inahan na amahan. Kada diyan nga sigig misa, sig baligyag slat. Luod na kay kugnaong para ninyo eh. Bisag unsaon pa nako diri pa butan-butan, sulob-sulob aning kuan. Luod na gyud kay gnaw. No? Para nang imong bana, himsog kayo, doktor pa gyud. Pero ang imong manghod nga naa nagserbisyo sa inyo, gibirahan sad, giinjeksyonan sad. Kung sa may imong bation sa imong bana, hugaw hugaw. Imong asawa, magliktor pa dire. Nya, nakigsuod na sa daigli minister. Ang sama sa... mo pa'y maghatod-hatod sa motor nga to sa inyo, hatod kuha pa. Ang sama imong itanaw na imong asawa nga brunda-brunda pa dire. Luod. Luod. Kaning sala mas hugaw pa ni sa sakit. Nya mas kuyaw pa gining sala kay moabot kini ngadto sa kalag og mulbanlod sa kalag ngadto sa impierno kay bisan sa mata sa langit ang taong sad-an hugaw dili madawat kay ang langit is a very clean, pure place. Muna ang mahal nga Birhen sa Lourdes, practically ang mahal nga Birhen Maria naningkamot gyud nga malimpyo ang atong mga sala, malimpyuhan tag sala. Nigiling niya imong tupad ing na manglimpyo na tas atong sala. Sige na. Panglimpyo na ba? Na kanang wa mulingi, di gitingali na manglimpyo. Panglimpyo, ayaw pagsigig panglimpyo na imong naong nga imong yung papution, basig ang imong kasing-kasing lagom ka istanan. Limpyuhin na, pangumpisal. Ikaw, puti kay kag dinhiani, puti kay kag legs, nindot pa kay ka mag-short-short, dagko pa kay ka dinhi kanal-kanal, puti kay istanan. Pero ang imo dayong kalag, naghangig-ud sa sala, kay nagpuyo-puyo ra mo, nagkabit-kabit mo, nagsige pag yun mo tinukhangay, way kasal. Luod na kay katanawon, nagulpot-ulpot ang mga ud sa kaulag, nga naas imong kalag.
Dato kay ka, nindot kay kag sakyanan, parking pa ka diya, big-abli pa nimo, siga pa ng matas, mga pimag na to diya, wala, dutas, kanal na na. Pero ang imo din kasing-kasing kabus, kay hastas imong paghugs kolekta, gamay kay kag ihugs kolekta. Nya, di pa dyan ka mo palit og slot. Napurti mata nimong daghanag kwarta. Ana, ang imong kalag, murag paralyzed. Dili makatunol ang imong kamot ni kungkung ug maayo. Nya di gani ka kasulti nga Father mo palit kog slot anang disap kanang kuan investment slot kay daghan man kog sobrang kwarta tag 500,000 raman kana ako nang mo invest kog mga 5 ka slots ana unta ba unsa man sa imong baba na paralyzed naghiwi ug kalitok agas pa imong laway. Daghan sa mga asawa, mga naong, di na gani makapahiyom sa ilang bana. Unsa man ang salaa, pride, gakusmod lang naong, di na gani kaingon sa ilang bana nga, I love you very much. Di kinsa din mga asawa habi, nga dili paralyzed ang baba, kanang muingon Diyos bana kada buntag, I love you very much. Taas ang kamot. Ala no, naagi tulo ka mo. Ang nahibong pagtupad siya, yun na di ka. Congratulations. Basin ang mga bana, kinsa mga banaha din nga wa maparalyze ang inyong kalag, pinaagi sa inyong kanabang giluod na kay kasi imong asawa ba, kanabang bana nga di na gyud mo kiss sa iyang asawa. Ana, kinsa din banaha nga kada gyud adlaw ikakita nimo sa imong asawa, mo kiss dayon kaniya, dungan ang pag-ingon, I love you very much. Taas ang kamot. Ala no, naagi mga tuloros, duha ra sad kabuok, ikatulo ko. Sus na palang takoy asawa, anaon ginana ko tingali Walang sad magpuyo diring Madrid to alas layo. Oy, nanga-paralyze na kagit gitugka nagsanla ang mga kalag sa bana o sa asawa gani magbuwag na sila. Daghan sa mga sanlahon nga mga anak nga di na gay mutagad sa ilang ginikanan, din agani mutabang naa na lang gasigig tan-aw anang naang cellphone. Unsa man ang salaa, sloth, katapulan. Nya purti ra bandag ko ag kaon o glutoni na sad. Nya sige ra magtan-aw anang porn, lost na sad. O kinsa mga anaka dinhi nga kusog jud kay mutabang sa ilang ginikanan, di gyud magsigduwag cellphone ta sa kamot. Tulo ra sad kabuo. Paita niyo daghan day kay nato rong masakiton, so magampo ta sa Birhen sa Lourdes, tangtangon unta ning atong mga sakit, labi na gid ang sakit sa atong kalag. Unahon ninyo pagtangtang kanang inyong kadaw, kana bang avarice, pamalit mog slots. Mao ni siya ang resulta kung ang atong leprosy, ang atong sakit sa kalag, mahanaw. Mahimo natang generous, mahimo natang maluluyon, mapasayloon, og limpyo ang atong kinabuhi. Naot unta, pinaagi sa mahal nga Birhen sa Lourdes, padayonon ang pag-alim sa atong mga sakit, lawas o kalag.